chibai ule March ninga ania Mizorama thusiat nuam lo tak tak riat tura omle tanual maya liam na tak tura mu ani nuat hita ma nia khosa pu h chungnunga kumsom kwale pakhat tuipui di kuthak tu nia rin hlel mi pathum ta chu na thial police ten manin thuan zot fi amek pu h chungnunga tuipui di boral chungchanga anrin hlel mi pathum man ta chu darzo le tuipui di mi annia judicial custody da ni in an chet vel dan an chuina an pathum hian poi khoi tu nia rin hlel an nia thu zo fi ame kan ni thaliam ta February ni som ni pali jingkara khan UH chungnunga hi amut na pin dan chuata liam na tak tuarin ni khorhelowa a om mu ania district hospital na thiala enkol ni in February ni som ni le pangajing dar ko bor vela khan athizuita ani amu masa ten an soidanin jingdariat vela po ala tho lo awangin a inbul naya omte chuan kai tho tumin on lama tangin an kowa apin dan tukver in honga tanga lutin hisen nen chuata alo le trang chuan muta ani UH chungnunga hian atukhuma hliam na takatuara amai po avungin aduk na sa leboka kuthak tu hian a in an rok zui dia riat ani bok heti lai hian February ni sompanga sanghi somni pathum zan daruk le minute somli panga vela anupui hlui la ro pari kum somli le paruk champhai kanan veng rong taka ulbuna ka phlum tu tlan bo zuita la ro pianga kum somli le pathum chu he thu buat chai lai thleng hian achin riat lovin ala bibowa Myanmar alut ni riat ani awangin Myanmar mi pui sipai PDF ta chu lo zong turin champhai le zo khathar police tenan ngena tun thlengin achin hi riat alani lovani voin chokmadar song pakhat vel khan ainon venga gin khan siama kumsom ni paruk chu chemte avi hlum mania avit tu lal ompuya opia son of khiang hlun chungi chu tlan bovin he thu buat chai lai thleng hian achin riat alani lo gin khan siama hi not hlim en khuani in arwang hi postmortem ni in zanin khan an khua a vui turin lak ania ainon venga hian anupui nena in lu ani in anupui hi azin bolai ani kut anin tha khun hi voin chama in khom re lai dar song pakhat bor vela ni rin ania kut anin thak lai hi mita mutu anom lowa wangin thil thlen dan kim chang eng ma riat thei alani lowa gin khan siama hi liam na tak tuarin an then omten an hmuwa Ebenezer damdo in pan pui ngal ni ma se damdo in thlen nu loka aboral zuita ani lalom puya hi miom thadu lo ve tak mai address mu mal po nei lo ni in an soya zela tangin na lo chuaka chumi nuwa homa a omle a omna homa tanga ron chuak lim ni riat ania tuna a khosak na veng po chiang taka riat thei ani ri lo he thil thleng chungchanga hian zonuam police outpost a thu buai zialu no in voin chohnulama tang khan ainon khotlang le police ten poi khoi tu hi an zonga he thu buat sai lai thleng hi chuan achin riat alani lawani hemi chungchanga hian ATTA chuan heti hian thu chua an siam he pa hian voin ninga March sanghi somni pathum Sunday khan ainon venga an then ompa avit luma loi pu venga tlan chia in two wheeler taxi mantur azong ni in riatania loi pu vengemo abul nai vel atanga he pa phur kanom chuan khoi muna nge kan drop ti hi riat kan du hle mai phur kan lo omani chuan ATTA OB te hena in riat tir thei ula kan lom leang ti in thu chua an siamani zanin ninga thathum sang hi somni pathum zanda rukle minute somli bor vel khan Assam le Mizoram ramri venga buar chep muna duty second battalion MAP te chu anin kapa mi pahni in nunna anchan ani in ka hlumna munakal te soidanin havildar bimol kanti chakma luang mual lung lei chuan a havildar pui Indra Kumar Rai le zela ro luate akapa bimol kanti hi arui hle ni in an soi zela ro lua hi lunglei lammi ni in
muna athia Indra Kumar Rai hi longtlai lam mi ni in vaireng te damdoi in panpui ani nu loka athi zui ve bok ani mi pahni ka plum tu bimol kan ti chakma hi e thu buat sai lai hian aizoron panpui me kani athi amuna thi zo kha vaireng te se chi ron thlen pui cheni tunen đây là tôm khốc máy tụ nó rong làm chanh hí mizo pa zo khadi tro mizo pa zo cái nghe mình khá nó lùa lồng tay mi tro nghe lúng lầy dốc đây Vâng, cái CHC bộ chế phát triển bằng kinh tế quý chia December ni som pasari sang ni som ni a champhai electric veng tlangwal mibo OMMM barten thei top chua anzon nuwa an mu zo tak lo tlangwal lal eng chuaka ma enga son of si lalven thua ma chu khojim Myanmar ma arwang mu ania tlangwal ma enga ruang mu ani dan hi a bolaya a phone ken sim card omlo chu ramkal ten charin a phone memory card atangin tlangwal ma enga bo pui phone ani ti hriat ania phone an chara wang hian abul ram velte an handap zaw le dewa asliper te mu ani le ta zela hun rei tak wayame ten an lo zon to chu aruang ru ro mu anita ani horticulture minister puzoram thanga chuan kumsang hi som pariat atanga tun sarkar kum kalmek thlengin Mizoram sarkarin mau song bolna tur kai noyatan chengwai bel chesom pathum nuai sari sing ni le sang kwa ape chuak to ti ata lang assembly thu khom dei zo ta ka horticulture minister puzoram thanga chuan MLA Dr Vanlal Thana zo na zia ka changin bamboo plantation atana sumpe chengwai bel chesom pasari nuai somthum zakwa somruk pakhat nen awain mau song bolnan hian chengwai bel chesom thum nuai somthum pasari singthum zanga somruk pakhat pek chua ani to ti ata lang SEDP nuaya munpuya bamboo ling road siamnan kumsang ni som ni le sang ni som ni pakhat inkar khan cheng nuai som nga man ani thute kumsang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni pani khan munpuiram veka sai phai jawa cheng nuai som nga panga chengin bamboo ling road siamani thute atar lang bokani David Sailo thuziak ngai thak chunjom teang hei pui social media a tarlan ania thual thu le mual thuam south in kar le nuai som thum panga man sen na mual thuam south ram thingzai mi a rong noi moi lur ringota soi ta kha mi hi an ngoi mai lo top bial tu MLA mol mang tak apie tho tir tu khan ruling pawara vauzam atum dan thlengin kanin phormia mi adu to mai sia diklo chu diklo ti ngama hun to a soi pial le soi mam mi puin an kham to zia hi chiang kuang zoka thual non ngai lovin bial tu MLA le apie hian nuai som hi panga phu talin lo thok thale te se he thil phena hian mi huai sen tak pakhat tho hlok zeta tang zel ro se heiriat khua a IUS hospital din na tur amun po nei felto puitlin mai tura soitu doctorate degree meu nei MLA lunglei bial tu bok tuna lem DPR taknial po pe alani lo ani chu mi pui bum tur hian kan huai sen mange tung tram chunga lunglei pum pui kong siam na let kwa loi constituency pakhat chief minister biala man ani chunga session to pera lunglei bial tu MLA ruling ten chief minister online faksiak thei khachu mong lim sak thil po ani to lo at na
rong akai lek lek to zo kani ai zol bial tu pakhatin athawang a hausaka bial khat chan wo po khochung bial li riang ruang sikon capitalin in phalo hi chu ati lom laya athang tling tu mi puilam mu phato lo party hruai tu te ke mor liak to trong kam lem che du lung lei hian MLA an nga mai LMC in thlam tur karon lep kualang ek e kha alar thar le a miang lo certificate nei ti thlengin youtube pa ari ruma chuti lain house a meu ek ka elo ka der lo phur ka elo ti chuang si lova chutiang chuan min soya ti thlengin achan ve soirik adile a pulal than oma thuam pui khopa hi chu a huai sen khop mai chui zui ngam sakin aron komena zol nuam college sum teaching pena wanga ek eile ader an om a riat chian thu le zol nuam khwa hrachiang an tam thu a soi biai mai ha chek lama hian kanin soi fu viau lo mai theitlat puwan lal sai lova chuan adin don chuan dampa biala ngei dina du thu a soya ama po tumdang a in a February alang ta deuh volleyball tournament thlengin a sponsor tlat to dampa savom chuak mek thina soinen hian in chal tau ta se tu hinge ding chang zo kang bial mi puite chua mol faran du anom lain ko hreu ngat mek anom bokin alang tlat session nung berkha rem changa thlir thua kangu o ram ti chetu pastor le politician kan pome mo pom lo emo anjinga tel ve ngei tu pu ma ni lo Dr. Major Zethan Ruma Salvation Army na soyani hetiangin Mizoram ti chatu chu ko ran hruai tu ho pastor ho Salvation Officer ho te pastor ho le politician ho te hi kan ni na inti deuh mai the kan ni na dik takani awangin pastor hoin ko ran poram hi kan khel na sa em maya kan then rang vekani ko ran ang hian tu ma kanin lungrual lo kan doctrine kanin sualtira kanin debate thula kanin sualo chawani kan ram thim area ni selangin diktak chuan mission field pakhat dampareng puya ringot po English medium pathuma om ko ran hi adik tak chuan Paul feeling ko ran feeling hian min ti chem em maya in khel kan thiam khop mai hei hi kan sim lo chuan kan chedon politics po khel kan tum zel ko ran kal sual hian politics party zong hi fan lo reng anei lo chutiang ang chia chuan politician te po hian politics in khela political party in rui chila in en nom lo ani chuwang chuan kan ram hruai tu kan politician tele pastor level a hian revival training back a thlen lo chuan kan ram hi a chevek don ti hi katlang au pui ve lai mek ani aro puyasin ko ran hruai tu jinga mi nge yen ma ni in mer tel ngama hetiang a soi ngam hi fakta kani hetianga ram chiat na ma ni in be ngam tu te emo mit mei veng lo post tha zonga ko ran chunga po ram politics ten om aya du chia ma ni ham that na zong lo sa kho hruai tu hi kan mamo na asang khop mai ko rana chuan sum kan pathian meka pastor bial fang thu pui ber chu finance ania pastor ina control thei bial upa an tam chuan kan thu pui chu chanchin tha a in thil pe kani heng ho wang hian kan biak pathian chu sum mamo em re thei pachetak suma in ngatlat sum tel lova ro rel thiam lo pathian a kan chua mek tak ni hei hian ko ran chu sum nei te van nei na le za om na mun lem chan na khovel hausak na chom lu tir na a thlen meka heng ho hi chu pathian engkim ti thei engkim siam tu betu ni lovin pathian re thei pachia suma in ngata chua mani nom sakna zon nan maya kan pathian mangtang kai tu te mai an ni kan pathian biak hi heti te chiama sum mamo ruai thil peka ton ngai ani love ko ran noya thok tura lak theu zinga pastor te chu an sang fal na la rong bol na aya ezon na professionalism in achia pia ma to zo thil pek pe thur tura ko ran ho tur tai ma zet pastor hi kam thar nem ta fu mai
an ma ni ang thowa ko kran chor tho missionary te chu da niam le nep thiam pastor chu contract ala ka umlo laya missionary chuak tura mi puisoma atminga moya an au puifo te chu contract temporary volunteer substantive le adang maktak taka lakthia thua ombok si pastor volunteer a chor bialwong contract ala an hun huna anin pek na kan mufia chawang khovel na mani fate ko ran noya thok tura du sakna tilang relo chanvo tha pe relo mi soi seppo sephalo khopa tlang sang politics ai po a richefaran ko rana senglu relo khovel milian tlon lama number 1 kan nga tel chuan Dr. Major je thanruma soi ang hian politics a kan har suatika ko rana hian hetiang lam har na hi zorama ala thleng nge yang tuna chuan mizoramin tuinu pahni kan hak me kan hi dot po soimoya thiam chantumin politician ten therlo chhelu tukmangin ram politics an kalpui me ka ko rana pastor ten thilpe sum tlak niam hlavin mi puichu ni na chanvo mangin min bual a mek boka chumi kara chuan tharau bote bole zual naram kan chang zota ani hi bible chuan tangka sum ngai na thi sual tin reng bulani ati me ka hian politics le ko ran hi aluang liam me ka ni hi tipna kan ram hian sum tel lo harna kan mamoa tho lomin mun sang ber achan lo na mun rong bol na amamo bok nun na nei lo phul lem ain nun na nei infiam mi te jok lutna kan man huna khuwa awar ma na Mizoram ti chetu chu ko ran ruai tu pastor ho salvation officer ho te pastor ho te le politician hi kan ni kati 90 deu mai thei ma se na kati lo ke chu kan ni na dikta kan ya wangin pastor ho in ko ran pol ram hi kan khel na se me maya kan then rang vekani ko ran angin tu ma kanin lungrol lo kan doctrine kanin sual tira kanin debate thula kanin ava kanin sual lo chawani kan ram thim area ni selangin diktak chuan missionary feel pakhat dampareng pui ringota po english medium pathum om ko ran hi diktak chuan all feeling ko ran feeling hian minti se maya in khel kan thiam khop mai hei kan sim lo chon kan chedon politic po khel kan tum zel ko ran kal sualian politics party zong zong hi fan lo reng reng anei lo chu tiang ang chia chuan politician po hian politics in khela political party in ruichila in en nom lo ani chuwang chuan kan ram ruai tu kan politician tele pastor level a hian revival turning back athen lo chuan kan ram hi kan chevek don hi katanga pui velai tak ania